tayo, whawhelo i atu tatou mawhtanga ia pole aingo le atua le nea so fōu ma le matango fie o tatou au lia mai ia amese fo i le alofo le atua to i taita ina mai Iesu i fōna i o tatou mātua lana au auna ma le whaletua ia amese i tatou malava so se tasi fo i o loo whapeona ma whaiona whaalongolongo mai le ni tai ao ma wale ni awa noa tatou te whaalongolongo ai le upo le atua. Praise the Lord, whaaftai foi, vea ile ni awa noa, whaaftai e tuai tatou mawhtanga, tai tonu sa tu ua tatou mawhtanga i le nawa yaso, ia leo to e taita ina manuia mai, ona o le alofa o le atua, ai mamoli atu le ananga whaaftai, ona o tausanga. Thank you for your prayers while Dee and I were traveling over the last couple of weeks. If you feel lava o toi foi mai tatou ainga, ia mese fo i le mawhtanga a le ainga o le atua. Le nei tai ao le au taita ina i tatou le tatalo, o na tatou whaalongolongo lea i le awhionga Paia a le atua. Whaftai tele ta mai lo wanga le lei, mātou au lia mai le nia so fōu, le ngata ia te i mātou, au i latou malava o lo o vanga ia lo nofo a lii ma latou tapua i atu, ma si ai o latou leo, o latou loto, si ai o latou lima, i le anganga whaaftai. Whaatasi ai ma o mātou hi inga, ia te oe i le nitai au, ona o mea ua e whaia, mea sili ua e saunia. E le ngata i mea ua e whaia, a o oe o le atua e tatau, mo no mea i ai lo lava vi inga. O le ala leo lo mātou o mai, ai tamā o le a mātou whaanongolongo i la wawhionga Paia, tatala o mātou loto, o mātou talinga, tatala foi lo mātou vaai, o mātou whaitawina, lau upu, ia ina i o mātou loto, ia o ina i mātou, ia o ina i mātou, ia whaatonu ai i mātou, whaapoto ai i mātou, saunia i mātou, mo ngā luenga umalawa, ua e saunia mo i mātou i le nintai au whaaftai tamai lau anga le lei, mataina le nei mata upu se i o elona whai wina i watu i at oe i lo lava vi inga o na le swafa peno Iesu o mātou wole mawala au tuai. And all of God's children say, Amen. Amen. O lo whapeona whaawa winga le tatou mata upu i le tusi e Ioane. Le tusi lea Ioane ua tatou whao ngā ina le whai upu e Tolutasi. I le mata upu e lua se furu e vea ma autu. Ona o le tustusinga a le apostola Ioane. Whai mai o ia i le whai upu le Tolutasi le mata upu e lua se furu. Ua tu sia ia mea ina ia talitonu ai o tau. O le autu ato o le tusia Ioane ina ia talitonu le tangata whaitau. So se tasi e whaitau wina, le tusia le apostolo e winga i le olanga ma le soifuanga a lo tātua li i whaola. Ina ia talitonu le tangata whaitau o Iesu o le keriso lava ia o le alo o le atua. Pe a talitonu foi whamai Ioane e maua ai foi leola. So o I lea o lo o wha vai ai manatu malava a le apostolo a Ioane. E whaatatau i lana moli mau e winga ia Iesu keriso lo tātua lii ma lo tātua whaola. O le atatou whaaua wina le mata upo sfuma le wha, mai le whai upo sfuma le lima, sa whawhea ona tu ua ai le tatou mata upo, i se manatu au tu whawhea, ua fola e Iesu le Tolutasi Paia. Jesus promises the Holy Trinity, John 14 verse 15 through to 24. O leo lo tatou iai I le toe po o Iesu keriso, male mafutanga alana au so. Mai le whai upo mua o le mata upo se fulu ma le wha. Tatou te mawai upo Iesu e whaapea atu ai le toa sfulu ma le toa tasi leo lo lato mafuta. Aua le atu vale o toloto. O le mafua anga, ona o le toe taimi lea o lana mafutanga. Tolu ma le afa tausanga, sa whaapea ona mafuta o ia manei tangata o ona so. E le ngata I ona so o I lato uma na talitonu I le suwafa o Iesu. Sa whape ona lato mafuta I lepo I le afe au pito lunga I le tali suanga muli ua tatu I loa
o le talisuanga lea o le Paseka. I le whaamanatuina e Israelu, le whaolaina o le nua le atua, mai lima o Farao, mai kupito. A o lato iaila i le mafutanga muli lea, o tato i loa mai le mta upe se fulu ma le tolu. Ua whaapeona alu ese yuta le se kara, whaape atu i Iesu, o le mea te whaia, i o vave o le whai. O i fo i mta upe suma le tolu na tato mata a o whaatino e Iesu le ngai o inga o le mulu o vai o na soo, ma whaape atu. Ia whaapea o na o tau whialo whani. Pa mai whai upe tolu sfuru ma le lima o mta upe suma tolu, o le mea lea, e ilo ai e tangata malava o uso o tau, pea whai ua o tau whialo whani. O i fo ina tātou ilo ai le loto a tau le soo leo pe teru. Ilo na whaape atu, wha mai lea li ie, pe se ale mea e te lea mawhai ai o na muli atu nei, ia te oe. O te tuuina atu lo wola o na oe, ai whai mai Iesu ia pe teru. E te tuuina atu ea lo wola o na oau, e moni o te whai atu ia te oe, e le vivini moa se ia e whaafiti whaatolu mai ia te au. So ino ta upu suma tolu i le mafutanga muli a Iesu ma o na soo, tātou te ai le soo e whaalataina Iesu, le mulumuruina o vai o na soo, ia ma le soo na te whaafiti ia te ia. Ai sau ina mta upe suma le whao, i la tātou te amata o na whaitawina i loa, upu folafola a Iesu ke riso i o na soo. Na whai mai whaipu mua mta upe suma tolu, wana alofa i o na tangata i le lalolangi, wa ia alofa ia i lātou e o i le ngata anga. O le alofa a toa, o le whaola na ia alofa i o na soo. O lea la wa i le taimi o le atu ua e ia le mafutanga. Malama e le tai ala sfareile, ma e alfa masinonga, tau Iesu ke riso i lungo le sātauro, mamaliu. Ai i lea to e po, i ngā iai upu fola, mai le mata upu se fulu ma le wha, a wa ngai le tato whai tau, i le mata upu se fulu ma le ono, ma le mata upu se fulu ma le fitu o le Ioane, o i tato te malama ai, o le moli maua Ioane, o loo iai se o loo iai ni tustusinga ale apostolo lea e winga i upu fola ale ali i whaola mo na so. So, sa tatou whaitawina la a o tatou iai i le mata upu se fulu ma le wha na whaapea o na tatou iai le mata upu na muli atu nei i upu na fola e Iesu lona a toa. So whaapea na whaamafa na whana atu Iesu i ona soo, i upu e whae loa ai lona a toa, pa mai ana i loa o tau e au, whaipu e fitu, pua i loa foi e o tau lou tamā. Manatu e lua sa whaapea na tātou iai le vai aso na tua nai, wha mai ona upu na whae loa ai lona malosi, o le talitonu mai a te au whaipu suma lua e whaia lava e ia, ngā luenga o te whaia. So na te whaamamanaina le au soo, le a whaila atu te tali tonu, o ana upu whae loa foi nei loa ai na te tali mai. Jesus also revealed in his promises his provision. Wha mai whaipu suma tolu, suma wha o mea uma foi tau te ole atu ai i lou i ngoa. Wha mai Iesu o te whaia lava. So o upu ia tātou te iloai, olo a mata o na whae loa e Iesu, i lana au soo, ana folanga. O ana o lona loto atoa ina ia saunia le au soo, mo le teimi ave e sei nai, o ia. So, o le tato o tūla le tai au le nei, o te fia au mai e whaapea, ua fola e Iesu le Tolutasi Paia, ona o le whaipa suma lima e o le luas fuma le wha, o lo whaapea ona whaailoa mai ai e Iesu, o ia o le atua. Le atua ia o le atua o le alu. Ai le ngata i lea o le atua le tamā, ma le atua le anganga Paia. So le atatu whaitawina le whaipua se fulu ma le lima, anga i whaipua lua se fulu ma le wha, e maua ele tatou manatu au tu mo le nei aso. A maua lau tusi whai mai amene, tatou whaitau whaatasi, ia. Ia o Tolutasi mai ia upoloina.
O te whai atu fo I le tama. Ona foa I mai ai lea e ia I atu o tau le tasi sosoani. Le ia tu mau pea o ia I atu o tau e whaababau. O le aranga lea e tu mai ai le umoni. Le mawhai e le lalolani o na talia o ia. Ko a ua le vaaia o ia. Ua le iloa foi o ia. A o tau, ua o tau I loa o ia. A wā e tu mau pea ia I ate o tau. E iai foi o ia I tonu. O te le tua o tau o mātua o ti. O te sau I ate o tau. E toi titi o na leba ai mai lea o le lalolaki a te au. Ai ba ai mai bea o tau I a te au. O te o la o le mea lea e o la ai o tau. O le aso e loa ai e o tau. O te I tutonu o lo tama. O o tau foi o I tutonu I a te au. O a o foi o I tutonu I a te o tau. O le ua I a te au polo a inga tatausi ai. O ia lea e alofa mai I a te au. O lea alofa mai foi I a te au. E alofa ina o ia e lo utama. O te alofa foi I a te ia. Ma o whaali I a te ia. O whai mai a te ia yuta. E le o le se karalea. Lea le ie. Pe se a mea o le a e whaali mai ai o I a te mātou. A e le o le lalolani. O na tali atu lea o Iesu, ua whape atu I a te ia, a whai e alofa mai se tasi I a te au, e tausia e ia la upu, e alofa foi lo utama I a te ia, e o mai foi I ma ua I a te ia, ma tau te no nofo maia. O le alofa I a te au, e le tausia e ia upu, o le upu foi tau te whaalongolongo I ai, e le sa'u lea, a o le upu a le tama, ua auina mai iau. O le manatu mua e maua I le whaipue sefulu ma le lima. Whaipue suma lima o le au whaitawina I le whaaperetania. Au ia Iesu mauna so'o, au ia tuina atu le amataina o ana folafolaina. When Jesus gives his initial promises to the disciples, he says in verse 15, if you love me, keep my commandments. O le aunga atoa o le olanga o le so'o, po le olanga o le tangata talitonu, o upu I e lua o le alofa ma le usiu stai. Amen? The whole life of a disciple or a follower of Christ lies on these two words, to love and also to be obedient. Fa mai fai pa sepulu ma le lima, a fai tau te alofa mai a te au, ia o tau tausi mai I au poloa inga. O le o langa atoa o le tangata ua whaaolaina, o le tangata e alofa I le atua. O le tangata ua whaapea o na moli mau mai o ia, o te talitonu ia Iesu Keriso. Talitonu foi o le toa tele o I tātou, e mawhai o na tātou tutu whaatasi ma whaapea, o te alofa ia Iesu. Le toa tele o tangata whaolaina e mawhai o na whaapea, o te alofa ia Iesu. E longo fia le moli maua le tangata whamai o ia o le Kirisiano, whamai o ia e alofa ia Iesu. So a Christian can be heard or known or perceived as a believer when they can claim that they love Jesus. Praise the Lord. Ai whamai le nei tai au, whamai upo Iesu, a whai tau te alofa mai ia te au, ia o tau tausi iau poloa inga. Pe tausi mai iau poloa inga. O leo langa o le tangata whaolaina, e le ngata o ia o le tangata e alofa I le alii, e usi tai foi I poloa inga a le alii. To be considered a believer in Jesus Christ, not only you must love him as your Savior, but you must also be obedient to his commandments. O I nā la tātou te iloa ai, le ese esenga, whamai le mua le Ioane ta upue lua, alona whai upue tolu, o lo iai upu whaapea, o le mea fo I lea tātou te iloa ai, ua tātou I loa o ia, pe a whai tātou te tausi I ana poloa inga.
O le apostolo lava lea e tasi o lo tusia, lana mata upu lea i le mua le Ioane mata upu e lua. Whamai fo i o ia i le mua le Ioane mata upu e 5, ma lona whai upu e 2 ma le tolu. Whamai Ioane, o le mea lava le nei ua tātou i loa ai e alo lofa i tātou i le whanau a le atua, pe a whai tātou te alo lofa i le atua, ma tausi i ana poloa inga. Tolu, a wā o le nei lava le alofa i le atua, ia tātou tausi i ana poloa inga. Ia tātou usita ia ana poloa inga. Ia tātou savavali e tusa ma ana poloa inga. Pole upu a le atua. Awane ingata i le alofa i le alii. E le ngata ina whaape atu o te alofa ia Iesu. A ia whaapea ona tātou muli i le folafolaina a Iesu Keriso i le neitai au whamai. A whaitau te alofa mai ia te au. Ia o tau tausi mai i au poloa ina. Mana e le nui mo tātou i le neitai au a. O le whesili lao lo tātia mai i le tala anga o lea tūpō ma lea toi taimi a Iesu ma le au soo. E whape whea la ona whaailoa e Iesu i ona soo. Le winga o le soo e alofa ma muli tai, ma usi tai, i poloa inga a le i whaola. So how will Jesus direct his disciples as he comforts them during this final evening? How does he direct his disciples to not only love him, but also be obedient to his commandments? O le taiane nei, o te whiatala noa, i le upu fola Iesu Keriso, e whaailoa ai, le atua, le tamā, le atua le alo, ma le atua le nganga paia. O ana upu fola, e whaailoa mai ai a te itatou, le tolu tasi paia. Praise the Lord. So today, as he delivers and as he exhorts, as he encourages, as he comforts his disciples, Jesus not only comforts them with the promises as a follower, but he also comforts them with the promise of the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ma ua le manatu mua e whai pua sifuru ma le ono anga i le sefuru ma le balu. Fa mai whai pua sifuru ma le ono, o te whai atu fo'i i le tamā, ona fo'ai mai lea e ia iate o tō, le tasi fesoasoani. Praise the Lord. O Iesu lea lo whetalai, ai whamai ana upu, o te whai atu fo'i i le tamā. Iesu o le alo, o le atua le alo. O lo whapea mai o ie whamai o te whai atu i le tamā. O lo tala no atu i le la wā mafutanga ma le atua le tamā. Ai whamai ona foa ina mai lea e ia iate o tō, o ai, o le fesoasoani. O le manatu mua, o le fesoasoani, o le atua le anganga paia. I ana upu fola, i lana au soo, ma le toa sfulu, ma le toa tasi, leo lo lato mafuta. Whamai o le folafolaina mua e whaatatau i le tolutasi paia, o le atua le anganga paia. Whamai upo Iesu, o te whai atu fo'i i le tamā, o na foai mai lea, e ia iate o tō, le tasi fesoasoani. O le winga le upu le fesoasoani, whamai lona whaaperatania, our helper. And I will pray to the Father, and he will give you another helper. O le upu le helper wa whaasa moaina le ele au whaasa he wa whaaniri uwina i le ngangana tātou. O lo maua mai ele upu fesoasoani. Hai mānaia ona o le lata tele o le whaasa moaina. I le winga o le upu na whaapea ona ulua i tūsia i le tūsia Ioane. E sau me le upu le paraclete, to call alongside. O le whaasamoa leo te whaasamoa i nei, le winga o le upu le paraclete, o le e sau i tafa. O le sau i au tafa e a veama fesoasoani. O le ata le na o le anganga paia leo lo au mai e Iesu Keriso, i lana au so. Praise the Lord. Whamai Iesu, o te whai atu fo i lo tamā, ona foai mai lea o ia iate o tō, o le tasi fesoasoani, whamai,
ina ia tu maupea o ia yate oto e faa vavau. O lea a ape seina Iesu. E whamaila na folfolanga mua. Whamai o te awina mai lea tua lea nganga Paia. O lea ua ta ua o le fesoa soani. O le e sau I ou au tafa. Po o ou tafa. O lo whaapea ona whaapea atu I le auto o se fulu ma le Tolutasi. O te le tu ua o tau. Le whamai whaipa suman valu. O te le tu ua o tau o mātua oti. O te sau ia te o tau. O le awina mai o le fesoa soani. O le fesoa soani e sili lona malosi. E sili lona poto I le au soo. Whamai o le fesoa soani e wha malosi. Ma wha manatu. Ma wha ma fana. Le ata lea o le fesoa soani. Po lea tua, lea nganga Paia. Christ promises them in verse 16, He will give you another helper, paraclete, another one to call alongside, one who will comfort you, disciples, one who will encourage you, one who will exhort you, one who will advocate for you. O le ata, o le atua, lea nganga Paia. Whamai se te tino ane I le whai mata apu se fulu male lima, alona whai upu e lua se fulu male ono. Whamai Iesu, amani u mai le fe soa soani, o le o te awina mai, yate o tō mai le tama, o le anganga lea, e tupu wai le upu moni. So, e le ngata ina o le atua le anganga Paia o le fe soa soani, ai o le anganga Paia whamai whai upu suma fitu, o le anganga lea, e tupu mai ai le upu moni. The Spirit of truth. So this helper, the Holy Spirit is not only our helper, not only our paraclete, not only one who walks alongside us, not only one who comforts us, not only one who advocates for us, but he is also the Spirit of truth. For me le ngata o ia o le fesoasoani, ai o le atua le nganga Paia, o ia o le tupu mai ai le upu moni. Le whamai whai pue lua sifuma le ona unta pue sifuma le lima. Amali o mai le fesoasoani, o le o te awina mai yate o tau, mai le tama, o le anganga lea, e tupu wai le upu moni. O le mali o mai le tama, o ia lava e moni mau yate au. Unta pue sifuma le ona whai pue sifuma le tolu, whamai upo Iesu, ai amali o mai o ia, o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni. E tai e ia yate o tau I upu moni uma. Le nganga lea o le tua. Le tua le nganga Paia lea o lo whaapea ona fesosoani pe fola atu e Iesu I ona au soo. E tāua lea lofa, ai tāua le ngā wai, le tausi ia upolo a inga. E whapewhea, e awala I le ngaluenga a le fesosoani. O ai le fesoasoani o le atua le nganga Paia. Whamai le ngata o ia o le fesoasoani ai o ia o le upu moni. Suma tolu whamai ai amani o mai o ia o le nganga lea e tupu mai ai le upu moni e tai e ia yate o tau I upu moni uma. Praise the Lord. A tato mana tu natu I le ata o le nganga Paia. O le ata o le nganga Paia e taitaina I tato I upu moni uma. O le ale si tato whaamomoina. Praise God. A o le teimi e le mautonu e o tato manatu. Na tali tonu, tato uma lava e hei teimi e whaapea ele manatu po le ale tonu o le awhai. Ai whamai le upo le atua le ni tai au. O le fesoasoani le ali whaola mo e tali tonu uma lava. O lo tala noi Iesu I lona au so. Ai whamai Iesu, ai amali o mai o ia, o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni, e tai e ia yate o tau I upu moni uma. So this morning we can be rest assured. Just want to read that in English, 16 verse 13. It says that however when He, the Spirit of truth, so we're talking about the Holy Spirit, God the Holy Spirit, when He has come, He will guide you into all truth. So He's not only just our helper, but He is also the one who guides us into all truth. That is Lord God, the Holy Spirit. Tato toi foi le tato na tapu, whamai le whaipu e sfulu ma le whaiunga le whaipu suma fitu.
Whamai e tupu mai ai, o le anganga le e tupu mai ai le upumoni. E le mawhai e le lalolangi ona talia o ia. Whamai a wā ua le vaaia o ia, ua lei loa foi o ia. A wā e tū maupea ia yate o tō, e iai foi o ia I totonu yate o tō. Whamai e le mawhai e le lalolangi ona talia o ia, a wā e le vaaia o ia. O le ale, o le winga tonu o le whai upu lea a, e mawhai ona tato fesili, I le fesili whaapea, o le a tonu le winga le upu a Iesu. Whamai Iesu, ua le loa foi o ia, a o tō, ua o tō, I loa o ia. So Jesus says about the person of the Holy Spirit, he says to his disciples in verse 17, the world cannot receive the Holy Spirit because it neither sees him nor knows him. Jesus continues and says, but you know him. He carries on, for he dwells with you. O io lo tatou wa ai le ata o le atua leo lo tatou au ona iai, le atua Tolutasi Paia. O lo ngā lulue uma whaatasi, o ai le tala noi upu ia, o Iesu. Whamai upu Iesu, whamai whai pasuma fitu, ua lewa aia o ia, ua lei loa foi o ia, a o tō, le au so, suma tasi, le nonofo mai, to e tali suanga, o leo lo whaanoa noa, ua tumu I le atua tuvali. Ai whamai Iesu, ua le loa foi o ia, o le tala noa Iesu e winga I le anganga Paia. Ai whamai Iesu, a o tō, ua o tō I loa o ia. Whapewhea, a Iesu ke riso. O Iesu ke riso, o lo o iai, le anganga Paia. Tolu ma le awhatausanga na ngā lue a Iesu, o lo ngā lue o ia e whatatau I le ngā luenga a le anganga Paia. Whitalai lea angelu ia Maria, o lea e tō, I le tō o ai, o le anganga Paia. O le whausia o le tino, I le tu o le tino o Iesu Keriso, no whausia e le anganga Paia. Ngā ioi o ia I le tolu ma le awhatausanga, o le ngaluenga ai, o le ngaluenga a le anganga Paia. Se su e lau tusi le Roma e valu. Roma e valu whai upu e iwa. O lo iai le whai upu whaapea. Roma e valu whai upu e iwa, a o tō, tō te le I la le tino, ai la le anganga, pe a whai e nofo le anganga o le atua I tonu iate o tō. Ai se tasi ua le ia te ia le anganga o Keriso, e le whai lea mona. Mafo angana o lo whai atua Iesu I le au soo, e le iloa o e le lalongani. Aia, ai whamai ua o tō I loa o ia, a wā e tū maupea ia yate o tō. Le whamai whai pasuma walu, o te le tu ua o tō o mātu moti. Ai sea, o lo ngā lue whaatasi le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga Paia. E manea upo Iesu, na le whamai Iesu, a wā e tū maupea ia yate o tō. Le tala noa Iesu, e ui no tō lewa ai mai atau, ai tū maupea yate o tō, oi. O Iesu Keriso. Praise the Lord. Whapewheo nā lofa ma usiusitai le soo. Ona o le anganga Paia. Ona o Iesu Keriso. Ai whamai le whai unga le whai upua se fulu ma le fitu. Whamai a wā e tū maupea ia yate o tō. E iai foi o ia I tō tonu yate o tō. O le ale wingo le whai upu lea. A foi le whai mai Iesu le tau pasuma le ono, whai pue fitu, ai peitai o le upu moni lava o te whai atu yate o tō, e ao ngā yate o tō pe a hau anu ese, a wā a whai o te le anu ese, e le maliu mai le fesosoani yate o tō. E le ngata ina iai Iesu, yate I le au so, ai whai mai anu ese o ia, e maliu mai le fesosoani, ona alea, ona iai lea I tō tonu o le auso. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo moli anu tau pue lua, o lo iai le whai upu whaapea. Whai pue lua spulu ma le whai pue lua spulu ma le fitu o le mua li Ioane. Whamai whai pue lua spulu a o tō, o iate o tō le wha uina mai le Paia,
ua outou I loa ai fo'i mea uma, le anganga lea o lo ngalue I totonu. Praise the Lord. Pai koe lua suma fitu, o le whāu wina fo'i ua outou maua mai a te ia, o lo tala noa mai le apostolo I le anganga Paia. Whamai e tū mau lea ia te outou, e lea o ngā fo'i o nā o au wina atu e se tasi ia te outou, ai whaapei o nā aoa o atu ia te outou e lea lava wha uuina I mea malava e moni fo'i lea ai le ai sona pepelo whaapei o nā aoa o atu fo'i ia te outou ia outou tu mau lava ia te ia. O le nganga pa ia le ngaluenga le nganga o le atua o lo whaia I le aso ma le aso o le whaapa ia ina o I tātou a. O lo ngā lue pia whamai le Ioane whamai e lea o ngā fo'i o nā o wina atu e se tasi ia te outou. Ai whaapei o nā o atu ia te outou e lea lava wha uuina. O lo iai le whamai Iesu o tau lea toa sumatasi o te iai ia te outou. Ai whamai a e iai fo'i o ia I to tonu ia te outou. So the work of the Holy Spirit, Jesus Christ says to his disciples in verse 17, but you know him, for he dwells with you. Christ is talking that he himself is with them. But he says at the end of 17, and will be in you. And that in the 1 John 2, verse 20 and 27, is the work of the Holy Spirit that illuminates the word of God, the teachings of Christ within our lives. And that's how we become sanctified Christians every single day. O le olanga, o le kirisiano, I le aso, ma le aso. Au tala noa mai Iesu I le uruwai whai upo le tatou mata upo le neitai au. A whai tau te alofa mai a te au ia o tau tausi mai o le alofa ma le usi usita. Whape whea e awala I le ngaluenga a le anganga Paia. Praise the Lord. O te letu ua foi o tau o matu o ti o te sau ia te o tau. So lea o tatou malamalama I le neitai au. Le au whatu atua I le neitai au. A whai tātou te ola o I tātou o tangata tali tonu. Ia vei tātou e le ngata ina I alolofa atu I le atua. A ia tātou usi tai. Whape whea, e awala I le folafolaina mai o le atua le anganga Paia. Number 1. Mera lua, tātou te mau e whai koe sfulma le iwa. Hanga I le lua sfulma tasi. Te toi tātou toi whai tau mai whai upui e tolu whaamone mole. Toi titi I ia. E toi a titi o rewa ai mai lea o le samani I a tiau. Ai mai lea o tau I a tiau. O te ola o le mea lea e ola ai o tau. O lea aso e iloa ai e o tau. O te tonu o lo tama o tonu foi e o tonu I a tiau. Wa foi with tonu I a te o tau. O lewa I a tiau. O tausi ai. O ia lea e alofa mai a tiau. O lea alofa mai foi a tiau. E alofa ina o ia e lo tama. O te alofa foi a te ia mau whaali a te ia. Verse 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. O le manatu lona lua, o le atua le alo. I whaua wina o le folafolaina le atua e whaatatau I le Tolutasi Paia. Wa ia folafolaina atua I le au soo. Ma folafolaina mai fo'i a te I tātou a. O I tātou o e whaatuatua. Le ngaluenga lea o lo whaia e le anganga Paia I le aso ma le aso. Le whaawina lea o lo awa o wina I tātou I le aso ma le aso. E o mai le nei aso. Alvaenga lona lua, o lo tala noa mai o ia te ia lava. Whamai whai pue spulu ma le iwa. E toi titi o na lewa ai mai lea o le lalolangi ia te au. Ina ua mawai le whaasata roina o Iesu. Whamai na toe tū mai o ia na ie woti. Ma whaali atu o ia I ona soo. Ma I lato ma lava na muli ia te ia. Whamai pe toa 5 selau. E leo iai ne moli maua le tuspa ia pe iai nisi tangata na vaai I le tino o le toe tū mai o Iesu. Ai whamai whai pa suma le iwa, e toe titi o na lewa ai mai lea o le lalolangi
ia te au. O lo tala noa mai Iesu e winga I lona maliu. Pai po sumaleiva, ai va ai mai pea o tou ia te au. O te o la o le mea lea e o lai o tou. O I o lo tala noa mai a Iesu I lona toe tu mai. So Jesus talks about his death in verse 19, a little while longer, and the world will see me no more. When Jesus dies on the cross and he is buried, the world no longer sees him. But he carries on, it says, but you will see me because I live. Jesus here talks about himself, God the Son, in his resurrection, in his resurrected state. Praise the Lord. O ia lo tatou maua mai ai. E le ngata ina whaailoa I le au toa sfulu ma le toa tasi. Le mana po le tangata po le peresona o le anganga Paia. Ai o lo tala noa mai fo I Iesu e whaatatau iate ia lava. Pe a toe whaatuina mai o ia na ye woti. Pe a mawai lona maliu. Le whape ai o ia whaipasfuma le iwa. O te o la au. O le mea lea e o la ai o tou. Luas fulu. O le aso e loa ai e o tou. Amene. Le whamele Ioane luas fulu. Ina ua toitu mai Iesu na ye woti. Whamei o loo mafuta le au soo mai lato uma I le tasi potu a. Ua poto ma ua fefefe ya iutaia. Ai whamei ina ua toitu mai Iesu. Whaipus fuma le iwa mai whaipu e luas fulu. O le mta aku e luas fulu o le tusi lava leo Ioane. Ua o I le afi, o le urua Iaso lea o le vaisa apati. Ua punitia whaitutoa o le mea na poto ai le au soo. Ona o le fefe ya iutaia. Wa maliu atu Iesu, ua tu I tutonu. Ona whetalai atu lea o ia ia te ilatou, ia o tou manuia. Luas fulu, ua ia whetalai atu lea mea. Ona whaali atu lea ia te ilatou, ona 5 malona I tu. Whamailea, ona oli ai lea ole au soo, ina ua lato va ai atu I lea lii whaola. Amen? So, au whai mai Iesu I le whai pue sfulma le iwa, o te ola au, o le mea lea, e ola ai o tou. Le tua le alo lea lo tatou au ona I ai, o le atua ua toe tu manu malo, mai na ye woti. Amen? Whamai, ina ua toe tu lai mai o ia, whamai ona oli ai lea ole au soo, ona ua lātou, va ai I lo lātou alii. Praise God. Paina mua lo tala noa mai I le nganu wenga, o lo whaia I totonu o le tangata, o le anganga Paia, le atua le anganga Paia. Paina lona lua lo tala noa mai Iesu I lona toi tu, mana tua o lele I maliu Iesu. Ai ua whae noa mai e ia, whamai, o te ola au, o le mea lea e ola ai o tou. Lea tumu le toa suma tasi le wha noa noa. O loo wha longo atu wha mai Iesu e toi titi o na aveseina lea wau. Toi titi o na whaasata rorina. O te maliu, o le a whasia au, o le a whasiotia au. Tumu le au so I le wha noa noa. Ai wha mai Iesu o te awina mai le whesosoani. Te awina mai le anganga o le upumoni. Ai le ngata I le wha mai o te ola au. O le mea lea e ola e foi o tou. Whaipoe lua se fulu. O le aso e loa ai o tou. O te tatonu o lo te mā. O tou foi. O I tatonu ia te au. O au foi. O I tatonu ia te o tou. Upu whaamawhanawhana. Upu folafola. A le lii whaaola. O loo tu inatu. Ilana au so. Ai whamei whaipoe lusu matasi. O lewa ia te au. Ia te ia. O lewa ia te ia. O poloa inga. Matausi I ai. O I olo tatou wa ai ai. O leo langa ngā wai ma leo sustai I upu a le whaola. E o whaatasi le alofa ia Iesu Keriso. Ma lo o langa ngā wai. Praise the Lord. O le lui fo I mo au. O le lui mo oe a. E le mawhai o na whaape atu le tangata whaolaina. O te alofa ia Iesu ai le ngā wai. E le mawhai o na whaapea le tangata talitonu. O te alofa ia Iesu ai leo sustai. I ana poloa inga. Le wha mai whai pue lusu matasi.
o lewa ia te ia upolo a inga matausi iai. Uso matua whawhini, o lowo langa whaolaina, o lowo langa talitonu, o leo langa alofa i lea li, amen. Ai le ngata i lea, e te tau foi, ona e usiusitai mangawai, i upu mapolo a inga a Iesu Keriso. Whamai Iesu, o ia lea e alofa mai a te au. Praise the Lord. A tatou tausi ana polo a inga ma tatou ngā wai, whamai Iesu, o ia lea e alofa mai a te au. O lea alofa mai foi a te au. Whamai whai unga whai pelusu matasi, e alofa ina o ia e lo utama. O lo tatou wa aia le ata o le Tolutasi Paia a, le ngata i le mana o le ananga Paia, lea wa tatou i loa o Iesu Keriso o ia lava sa whaatasi male au soo. Lea foi wa tatou wa aia le ata o lona to e tū mai. O lo tala noa mai Iesu e whaatatau lava ia te ia lava. Ai o le lui mo i tatou, pe o le whai mai Iesu, whai mai o lewa ia te ia a upolo a ina matausi iai, o ia lea e alofa mai ia te au. So when we claim to love Jesus, when we claim to be a Christian who loves the Lord, may I challenge you with verse 21, where Jesus says, "He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me." The challenge for us as believers is that yes, we can confess and confidently say, "I love the Lord." But Jesus says, it is he who keeps my commandments and who has my commandments. It's the obedience part. Praise God. And Jesus tells us of this because he is the resurrected God the Son. O ia o le alo o le atua, o ia o le atua le alo, o le o ua toe tu manu ma lo mai. Tainga muli muli, tato te maua e whai upu e tolu, muli muli lava o le mata, o le whai upu lea a. Lusuma lua, lusuma tolu, lusuma whafa, mai o whai mai a te ia yuta, e le o le se kara lea, le ali ie, pe se ale mea o le a e whaali mai ai, o e ia te imatou, ai le o le lalulangi. O na tali atu leo Iesu, o whape atu ia te ia, a whai alofa mai se tasi ia te au, e tausia e ia la upu, e alofa foi lo te mai ia te ia, e o mai foi i maua ia te ia, ma tau te nonofo mai ia, o le alofa mai ia te au, e le tausia e ia ha upu, o le upu foi tau te whaalongolongo iai, e le sau lea, a le upu a le tama, ua au wina mai iau. O le vaenga muli muli o le upu fola mai a Iesu Keriso i lunga o le awheawhe au pito lunga, au whaia le tali suanga muli muli, o le manatu muli muli o te fia au maia le tae au le nei, e whaatatau i le atua le tama. O le Fesilia Yuta, o lo iai le mtau i whai presuma lua, e leo le yuta se kara lea, au le yuta lea o lesiona i mo o tā taio, o lo maua i le mā taio, o i mā rekom tā petolu whai pesuma valu, a le soo lea Iesu e ngoi a tā taio. Whamaila na pesili, lea li ie, pese a le mea o le a e whaali mai ai, o e ia te i mātou, ai le o le lalolangi. Whamaile tali a Iesu, o whape atu ia te ia, a whai e alofa mai se e tasi, ia te au, e tausia e ia lau upu. E tausia e ia lau upu. O le talia Iesu tātou te maua mai ai, le whama mawhaina e Iesu Keriso o lana upu. Whamaile whai upu le laina i fo e lalo, lua sumai wha, o le alofa ia te au, e le tausia e ia a upu. Whamaile whai unga whai koe luasu man wha, o le upu fo i tau te whaalongo longo i ai, e le o sau lea, a o le upu ale tama. O le manatu muli muli, o le atua le tama, malana upu. Whai pui luasu man wha mai, o le upu fo i tau te whaalongo longo i ai, e le sau lea, a o le upu
ale tama. Manatu mua wha mai Iesu o te whapea atu le tama o na awina mai le e ia o le fisosoani o le anganga e tupu ai le upumoni. Lona lua wha mai o le tua le alo wha mai a e toi titi ona le wa ai mai lea o le lalolangi a te au ai wa ai mai pea o tau a wā o te ola au tala noa mai Iesu i le aso e toi tū mai ai o ia manu malo nai ge uoti. Ai wha mai le manatu muli muli e whaatatau e winga i le tua le tama wha mai whaipue losu mai wha o le upu fo'i tau te whaanongo longo i ai. Upu o mana tala noa tua Iesu i lana au so. Tonu ma le awhatau sanga o tuina atu Iesu mea lava e wha e sauni ai nei tangata e to asfuma le to tas. Ai wha mai. O lau upu, o le upu lena tau whaanongo iai, o tau ia to asfuma le tasi. Whai fwoi no whaape atu, o upu ia e te whaanongo ai, ma o winai oe, le tangata tali tonu, wha mai, e le sau lea a o le upu ale tama. O te fia au mai ai le whaatawa ina o le upu ale atua. Ioane suma fitu, whai upe suma fitu, te talo Iesu i lona tama, wha mai, ia e whaapa ia ina i lātou i lau upu moni. Wha mai o lau a fionga o le upu moni lea. Uso matua whaafine, tasi le au ale whaapa ia ina ma whaama mai nai i tātou. O le atua le tama o lana a fionga pa ia. Wha mai le te talo a Iesu, e le ngata mō le au soo lea o lo lātou tala noa i le i tūpō. Ai wha mai e whaatatau fo i mo i tātou. Nei wha mai le te talo i Iesu, e le ngata lau te talo mo i lātou nei, au i lātou uma fo i e whaatua i a te au, ona o la lātou upu. Tātou la a. A wau le au sona whaonga ina, na o Sofia le anganga o le atua, ina ia wha mau wina, a fionga ma mana a le atua. Ai wha mai Iesu i lana te talo, ia e whaapa ia ina i lātou i lau upu moni, o lau a fionga o le upu moni lea. So au whitalai atu Iesu i le tali atu ia Utah, e le o le sekara, i lana fesili, wha mai a whai alo wha mai se tasi a te au, e tausia e ia lau upu. Ia tātou tausi i upu a le atua. Ia aoa o wina i tātou i upu a le atua. E aoa ina i fo i tātou. E le te me tala noa mai e le upu i a te oe, tala noa mai le upu i a te au. E aoa o wina ai, ma aoa ina ai i tātou. A wha mai Paulo i a Timoteo, e wha tonu ai, e wha poto ai foi. Ma sa uni ei oe, mō ngā luenga le lei malawa, wa mua i sa unia e le atua, mo e alo lo whātu, ia te ia. So uso matua whaafine, o le te lea ia, o le upu a le atua. The scriptures are the way that the Father speaks to us today. O le awhionga pa ia le atua, o le awala lea, o lo tala noa mai ai le atua, ia te oe mao, i ona pō nei. Amen? Lua pe te aru alo nam tāku mua whai upa sfulma leiva, se ia o le whai upa lua sfulma tasi, wha mai upa pe te aru le au whaatuatua, o loo ia te i tātou foi upu o le valoanga e sili lona mausali, e le lei ona o tau nau i ai, e pei o se la mepa e mumu i le pongi sa, se ia tafa mai ata, se ia lua e foi le fetu, ai o o tau loto, luasfulu, ia muai loa le nei mea, ua le ai se valoanga o le tusi e faa matala fua ina. A wā, e le o le loto o tangata na tu mai iai le valoanga ana mua, a o tangata pa ia o le atua na tala ina mai, ina ua o Sofia mai e le anganga pa ia, e upu le ane atua. Praise God. Mua pe te aru alona whai upo e lua suma wha, mai whai upo e lua suma lima, a wā o tangata umalava e tusa ia male mutia. Wha mai o le matango fie uma foi o tangata e pei o le funga o le vau. E mangu le mutia e te ulu foi o na funga, a o lea fionga a lea lii e tū mau lea e wha vavau lava. O lea fionga foi lea, ua fola ina atu ia te o tau nā.
The sufficiency of scriptures is the voice of God in our world today. When God speaks to us today, he speaks to us through the word. He speaks to us through the sufficiency of his scriptures. From Genesis to Revelation, it is God speaking to his people. Amen. So for my faith, we're lost for my tonu. For my afai elo for my se tasi yateya. It's our sia afai elo for my se tasi yatea. It's our sia eia la upu. E alofa fo'i lo tama yateya. E o mai fo'i ima ua yateya. Leo toi talo no mai Iesu la ua mai tama. For my e o mai fo'i ma ua yateya. Ma tou teno nofo maia. Amen. Le tua le tama, le tua le alo, le tua le ananga paia. O upu ia na faa mawhanawhana, be fesoasoani, be whaeloa tuai Iesu le ali whaola, iona so. Suma Tolutasi lātou, tūmul whaanoa e wha mai o loo iai le ananga paia. O ia le sosoani, nā te taitaina o tau i le upu mono. Wha mai o te ola au. O le mafuanga lea e ola ai o tau. E wha mai o lau upu, e le o sau upu lea. A o le upu ale tama. Whailoa mai Iesu le tua ilona atoa. He reveals the eternal Godhead. He reveals the Holy Trinity, the Trinitarian God. He is God the Father, he is God the Son, he is God the Holy Spirit. Whai wina tatou launga le ni tai au le whai upu le lusu matolu. Wha mai Iesu, a whai e alofa mai se tasi yate au, e tau sia. Lau sosoani le ni tai au a mo I tatou umalava, I tatou ngā wai. Ia tātou siusitai I ana polo inga. Awani e vei tātou na oe whapea atu. O te alofa I a Iesu. A ia whapea ona tātou alolofa mau siusitai. Whamai e tau sia e ia la upu. E alofa fo'i lo ta maia te ia. E o mai fo'i I mā ua ia te ia. Mātou te no nofo mai. O ai le mātou lea. Lea tua le tamā. Lea tua le alo. To finish us off, John 14:23, one of the verses that we use today, Jesus says, if anyone loves me, he will keep my word. A challenge for us to not only love the Lord, but also to be obedient to his commandments. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. O oe ma'o, o le malu malu, o le atua soifua. Praise the Lord. O tātou o mai whātasi, ina ia whāpea o na tātou whala a watu ia te ia. Whamamia tele le atua le lau whaanongo I le ni aso, ia a me se fo I le upo le atua, o lo waia ina I pea I tātou I le aso, ma le aso. Tātou tū lai mai, whaibina I tātou le talo. Tātou te talo whaatasi, muli muli mai I upu ia o lea o taitai nai I tātou. Ai a vea lava lea, mau lava ta talo. Ne ia tātou mawhawhawa I le upo le atua, sa whapeona tātou whaalongolomo ai I le nei tai au. Ma whaftai ai lana upu o loa o ina I pe I tātou. Whaftai tele tama, I le nei tai au. Ua o whaitau, ua o whaalongo, I le aoa o mai, o aua fionga paia. Whaftai upu, alo mātou whaola, nei ia wheta lai ai, I lona au soo. Le awina mai o le fisosoani. Le nganga lea e tupu ai le upu moni. Whailoa I a te I mātou. Le tua le nganga paia. Whaftaina I a tala noa mai a te I mātou. E tusa malona toe tu manu malo mai. Whapea ai o ia o loo ola o. O le mea lea e ola ai o tou. Whaftai I le soifua o ke riso.
Whaftai e soifua o ke riso. Ua vea maola ia te I mātou. Ua vea maola ia te I mātou. Whaftai fo I tamā, Whaftai fua o tamā. ona o lau upu. Ona o lau upu. Pe ona tatalo Iesu Keriso. E ona tatalo Iesu Keriso. Ia whaapaia I lātou I laua fionga. Ia whapaiaina I lātou I laua fionga. Laua fionga, O laua fionga. ole upu moni lea. Ole upu moni lea. Whaftai o lo ia te I mātou lau tuspa ia. Whaftai o lo ia te I mātou lau tuspaia. O lo tala noa mai ia te I mātou. O lo tatano mai ia te I mātou. E ao ngā, E au ngā. I so o se vaenga o mātou o langa. I so se vaenga o mātou o I langa. le aso, ma le aso. I le aso ma le aso. Tui nā tula wola ia te oe. Tu nā tūra wola ia te O te oe. au auna mo oe. Te au auna mo oe. I aso uma o lo o langa. I asa uma o lo o langa. O tutoi. O tutoi. Whaftai lo alofa mai tama. Whaftai lo alofa mai tama. E ala atu lo tatalo. E ala atu la taro. No swafa pele Iesu. E swafa pele Iesu. Amene ma ame. Amene ma amene. I oe tamai le ni aso no lo wanga le. Whaimina alwenga la o omna whaftai ana no paia. Ono lo onga lue pea oe le mea nei. O lo bea pea so swani a te ima tau via. Oe tamai nei maso me o whakavau. Amene ma ame. Ia lili.